dok more sad je tvoja obala. Se sretnахме пред 2 години пред концертот на Желјко, сега пак се среќаваме пред концертот на Желјко во Скопје. Дали е време Јелена да направи еден убав солистички концерт во Македонија? Jeste, mislim da je krajnje vreme da napravim jedan veliki solistički koncert ovde, da to moja publika u Makedoniji koja ima zaista puno zaslužuje i ja vredno radim na tome. Iskreno mislila sam da će se brže renovirati univerzalna dvorana. Позади вас има 2 албума. Може ли публиката да очекува трет заради тоа што поминаа 2 години од последниот албум? Jeste, pa vi znate da mi popevači volimo da prođe nekoliko godina do sledećeg albuma. Tako da ja se iskreno nadam da će ovaj treći album, da će manje godina proći nego što on izađe. Ali od to počne. Иван одлично пее. Како е кај вас дома? Пеете ли заедно? Kako da kažem, u našoj kući je uvek raspevano, ja uživam u tome, sjajno i peva i glumi, a Nina, naša čerka, je pokupila i jedno i drugo. Tražim te, budim te, ruke ti hladne, tu sama živi. Кога веќе ја спомнавме Нина, наскоро ќе полни 6 години, видов дека освен што рековте наследила талент за музика, наследува талент за глума, дека убаво и црта. Роденданска честитка, довесте уникатна. Šta ćeš biti kad porasteš, ona kaže slikarka. Tako da je sad u toj fazi. Inače, dok je bila manja, više je volela nekako da peva, sad se stidi. Pa vidjet ćemo u budućnosti, stvarno. Ja je neću pritiskati, mislim da stvarno dete samo treba da odabere ono čime će da se bavi i mi smo tu da podržimo kao roditelji, a sloboda je njena. Како реагира Нина кога ќе би види на телевизија вас или Иван? Pa nećete verovati, ali ona to ignoriše. Навистина? Vidi nas i samo konstatuje kao je mama, evo si izađi iz sobe ili... Mislim da i dalje ona ima, ne problem, ali ne može da shvati kako sam ja tu u sobi sa njom i na televiziji. Dok je bila manja, ljutila se čak. Isključivala je TV, a sada već bolje prihvata. I kada se negde šetamo i kada idemo recimo u igronicu, deca prilaze da se slikaju sa mnom, a ona kaže meni, da, ja ću da ti pridržim torbu. Tako da već kapira. Да. А кој е построг родител, вие или Иван? Pa nećete verovati, mislim da su te uloge jednako zastupljene u vaspitanju. Ja nekako kao mama zaista čini mi se da sam kao i svaka druga mama malo nežnija, ali svakako mislim da nije to popuštanje odraz ljubavi. Odraz ljubavi da volite svoje dete bezrezervno i bezuslovno, ali da dete zna dokle je granica, jer samo na taj način će znati šta je autoritet u životu i kako da se ponaša dalje. Во едно ваше интервју пред неколку години рековте дека сте биле многу темпераментно дете. Дали повлекла Нина на вас или е повеќе како Иван кога бил? Pa Nina je kao i svako drugo dete, mislim, ja ne znam dete koje nije onako razdragano i razigrano. Ona voli da se igra, voli decu, voli da trči, da se penje po onim spravama u parku i tako, stalno voli tako nešto da izvodi. Meni je za sada bitno dok je mala da je zdrava i da je srećna. Mislim da zaista dok je dete malo nema potrebe da ih opterećujemo nekim raznim obavezama, jer ceo život će imati obaveze i celog života će morati da uči, da ide na sekcije razne, kasnije na posao, na fakultet. Da najde neko hobi interesno. Evo još godinu dana njenog bezbrižnog detinjstva, posle već kreću obaveze koje će pratiti do kraja života. Често доаѓате во Македонија, значи не само во Скопје. Што ви се допаѓа најмногу тука? Зашто се враќате константно? Освен нели работата која што ве врзува? Ja iskreno bi trebalo malo više da se vraćamo sa solističkim koncertima. Osim božanstvene kulturnog nasleđa koje ova zemlja ima i bogate istorije, naravno, kao i naša zemlja, narod je taj koji je zaslužan za
za tu ljubav koju primamo kad pevamo i ono što oni dobijaju dok mi pevamo. Tako da narod je srdačan, topao, razdragan, ume da se obraduje, narod ume da pokaže svoje emocije, što nije slučaj sa svima. Со години наназад соработувате и со Дарко Димитров. Дали е време да направите македонска песна? Мислите ли дека можете да испеете нешто на македонски и тоа да биде прифатено на истиот оној начин на кој што се прифатени вашите останати песни? Tako je. Ja inače sam u folkloru i igrala i pevala narodnu muziku i folklor. Igrala i svih Да, знам, се сеќавам, разговаравме дека во претходното интервју разговаравме дека дури српското народно наследство вие ги снимате тие песни, дека Jeste, kao arhiva u Radio Beogradu i među tim pesmama i Sudba moja sudbina, recimo, koju sam otpevala. Tako da zaista volim narodne izvorne pesme makedonske, a sa Darkom Dimitrovim imam sjajnu saradnju i cela njegova familija je božanstvena, tako da jedva čekam neku novu saradnju sa njim. Ти благодарам што одвои малку време токму пред концертот кога имаш најголема гуш. Evo, došli na tonsku probu, jeste malo ubrzano, sad idemo da se spremamo, da se preslačimo, da se doterujemo i večeras druženje s publikom. Да, и се гледаме во некоја следна прилика. Што е можда поскорен националистички концерт.